Wow. Wow. Makan jamur ala Austria tapi pakai sambal terasi. Suka mama. Suka. Apa kok kayak mama? Oh, kasih papa. Dah, kuap. Kita mau ke hutan lagi. Tapi cuma masih kocik. Ya kocik. Antai mama. Hah? Batu. Ya, Ini udah ditebang tuh. Bunga-bunganya udah ditebang. Dingin, Bu. Dingin sekali. kakak mama. Bukan itu ya ada ya. Oke. Iya. That's the reason. Say. Da ist. Sag ich dir doch. My love, my love. Finally I found you. Ja. Yang kiri ngerusakin lumut. Ich habe erst Ja, gefunden. ja. Einfach mit Messer. Ja. Oh my god. OMG gengs. Potong sayang. Itu lagi. Potong. Glück kan? Ya. Warte. Lass Louis, lass. Gede banget. Di panen. Du mal weg. Iya, gede banget. Tunggu, nih, dah, so. Wow. Wow. Kasih Louis pegang sayang. Louis halten. Halten, aber nicht kaputt machen. Ja. Achtung, wantig halten. Wah. Dan satu lagi. Ini juga besar nih. Wow. Gede banget. Da ist auch noch ein Stück. Queen. Wih. Ja. Cuk. Mama. Cia. Apa. Cia. Oh. Lagi. Dus, kom. Oh. Ini ladang jagung yang belum dikerjain petani. Dus. Let's go. Dus. Wih, ini cantik banget, gengs, tapi mematikan. Ini tuh sangat-sangat beracun. Tuh. Banyak banget nih. Tuh banyak banget.
Bisa kalian lihat. Itu lagi. Di mana-mana dia banyak tuh. Di mana-mana dia tumbuh, dan di dalam sana juga. Itu tuh ada pagar. Dipagarin gitu. Tuh. Tuh. Tuh di dalam sana tuh kelihatan kali ya, merah-merah. Kelihatan kan, gengs? Tuh banyak banget. Wih. Ini bahaya banget. Jangan kalian petik. OMG, gengs, dan di dalam pagar ini juga. Wih, crazy. Aber die Tiere fressen die ja so. Dann werden sie high. Drogen. Nicht alle kaputt machen. So sayang. Ajib. Ketemu orang dengan hobi yang sama. Sekali, gengs. Ini pancinya mama nih. Ini panci. Coba deh kita. Itu segede. Tuh. Segede panci. Jadi ini karena besar, habis dicuci ntar mau mama potong-potong. Mungkin dibagi 4 gitu kali ya. Biar bisa digoreng. Besar baskom ini nih jamurnya dibandingkan sama ini. Oh, jadi ukurannya dia dan sama yang ini jadi kayak tangga ya. Kalian lihat kan, besar sekali.
Ini abang baru pulang gawe. Dan si monster Monster. parasol buat abang dengan sambal terasi. Enak banget. Enak banget. Wih. Khusus buat abang dong, mama ngalah. Lagian juga ini masih ada nih yang juga lumayan besar tuh. Oh ya, ini belum kutabur garam. Tunggu. Sambal. Oh ayo, bingung. Cemplungin ke sambal apa ke mayo? Aduh, makan jamur ala Austria tapi pakai sambal terasi. Kekonyolan. Enak. Ich stell mir vor, das ist wie Fleisch, weil das dicker ist als die kleinere Parasol. Ist das saftig oder drinnen? Wow. Und so schön weiß, Wahnsinn. Gimana? Enak? Mantap pakai sambal. Ini Ipar lagi di rumah sakit, jadi abang pulang kerja, mandi, makan, langsung pakai kemeja gini. Kita mau ngunjungin si adik Ipar dulu di rumah sakit. Dan berhubung ini hari Sabtu, jadi mungkin mama mampir dulu ke supermarket, terus ya gitu deh. Belanja seadanya buat weekend. Kalian beli sesuatu buat si Eda. Sam juga tadi makan champignon tepung pakai sambal terasi sama kayak mamanya. Kakak Sam lagi doyan-doyannya makan sambal nih. Habis sambalnya. Nanti bikin lagi. Knusprig apa? Crispy, ha? Crunchy, crispy. Coba lihat sambalnya udah. Nanti bikin lagi. Mantap. Mantap. Jetzt. Riesenparasol? Ist das Riesenparasol? Ja. Gede banget. Nah, sambal terasinya di atasnya pedes. Willst du mal ausprobieren? So? Gut, ja. Terus sambalnya Mit Dings? Ja. Ja. Ah. Oh mein Gott, ist doch richtig. Ist gut, ja? Ja. Und das ist mit Fleisch. Ja, Papa. Oh ya, di Fleisch, genau. Danke, lagi? Enggak, udah. Kita udah banyak banget makan champignons. Sudah so viel champignons gegessen. Thank you for watching, gengs. Thank you for watching. See you next time. Bye bye. Bye bye. Lihat hidung mama.